Dengar kisah khabaran cana masa kerajaan Nabi Sulaiman, ni bak si ura Nabi Ja'mu'in dengan angin sajana serta. Masa retro ni bak sabah tempat bermusyawarah genek boh raja. Nabi dia tanya bak mandum cicen toh sarekat temlon boh ke raja. Nabi dia tanya bak mandum cicen toh sarekat temlon boh ke raja. Suotku jampuk tuanku ampun nyempet si gamlo tabu ke raja. Sebab si gamlun rupa cedah tatat lagi ngen hebat ngebule mata. Mata je bulan babah kue lempah tak sabit si gam ke raja. Nabi Sulaiman masanya tersuhen nekem dum cicem lain surat membura. Magi seot burung ke tok mu anjit jampuk balun ke raja. Sebab baklun nyole tapi salun peh janang perang oh malam jula. Lenyam je seot tak beragam hana mesosok lagi ke raja. Sedangkan dilon ku biar bersohana si burung lagi ke raja. Dicicim pala jika brok lambung dicicim burung surat membura. Berujuk balik surat di samping cicim pereleng di sama-sama. Lempat malai di apa jampuk duduk mesepok meblek-blek mata. Malai je tak dengan rakan hana meoban cukup tak gurau. Cuma didame oleh kedidi si raja wali dan ke raja. Kleng putih ule jede ke polisi si merah pati jede ke wedangan cicim pala subang jede geci gampung cicim merah rum guru si kula. Dicicim tulo jet ke penerangan cicim rajangan boh ke panglima. Dicicim bru-bru boh ke mak bidan sebab digoknyan gekuat-kuat. Dengar kisah khabaran cana masa kerajaan Nabi mulia, masa kerajaan Nabi Sulaiman yang amat hukuman bersigam dunia. Ni bak si urun Nabi Ja'mu'in kan dengan angin sajan serta. Kan Nabi neduk atas kurusi angin bapot leban si klep mata. Allahu Allah, Allahu Rahman, Nabi Sulaiman yang kaya raya.